Skužajte. Ovako, ja sam vam počeo raditi od doma i ti ja bi opremiti Office at Home. Ako nije problem. Ma nikakav problem. Evo dođite sa mnom, znači uredski namještaj nam je tamo i imamo nove modele radnih stolova. Dođite. A koliko vam košta ovaj model? Vi radite u javnom sektoru. Prije sam svaki dan kasnije na posao. Ali otkako je korona, ne kasnije nikako. Dobro, možda 2-3 puta tjedno. Ali što je to? To vam je super model Sequel madraca. Ona vam je sa preslakom koja je načinjena od reciklirane plastike izvučene iz mora. A to znači da se vi istovremeno možete pohvaliti da spašavate more dok radite na njemu. Ma je to sve, ali nekako mi je previše mekano. Nikad ne bi mogao ubiti oko na njemu. Ste vi baš sigurni da ne radite u javnom sektoru? Meni je mater uvijek govorila da je kvalitetan madrac glavni uvjet za produktivan san. Pa zato ja i jesam cijeli dan produktivan. Da li duljina je 200? Ante! Šta je? Šta radiš tu? Lani smo uzeli madrac. Jesmo, ali FYI kate. Lani smo kupili madrac za spavaću sobu, a ove godine za Office at Home. Da, at home. Office, meni za posao. Pa šta će ti madrac na poslu? Pa neću na podnice ležat. Pa kako misliš ležat? Što vi zapravo uopće radite, ako smijem pitati? Ma radio sam sve, ali sad radim samo uredske poslove. Uredski kao administracija? Je, administracija. On vam pituraje zidove po uredima. A šta je to nego uredski posao, Kati? Tiče! Poštovani, iduća 2 tjedna sam out of office pa ću imati ograničen pristup službenom madracu. Hvala, LP.